Ki pajba dong song sinong harangkat ke kenun ke nong nya kali kamai apo jong kesatri ke Mausram Tourist Taxi Association na kathan Mausram badbalat kilai ke jingero ya ke HNYF jong ke Southern Border Area na markila shim ya ke benta ke Babahatam halor ke jingdawa na ke sorkar ban pun urlong no ya ke Surak Intermediate Lane ke bedai ya na weloi sedu sabalat umpung bat poi sedu saranikor labanong ba ke jingdawa jong ke HNYF kalong namar ba kini ke Surak ke desisya ubut lum jong ke roy kapar ban kiuru ka khai ka pateng cha kini kidong bat kithan tang kata ke jingdawa jong ki kalong ru namar ba kini ke Surak kelas new sabapalat bat kala penjanjar ha ka yai ka yeng juki pajba habalik sesilong ni sa sinong balat umpung na kata kadau kum kinong song sinong kathan ki ai ke jingkersan bapura ya ki samla ba ki lalam kamat da ki jingkermen ban yo da ki Surak babha kumbalong hagiwe ki than hapo jong ke jela Meghalaya Surak lani ke Surak kapangyang kalong sisa lamong su ko de bodlom nrai udai sisa uthiet ba hakamet jong bre lada uthiet ba jong kamet hakamet jong bre ulas telat ulas surai kamot kapan kajing stom ya kamet ke jong bre dene mar kata kadau ka Surak kalong kum uthiet ba uthiet Islam uba supply lot ya Islam hakamet ke jong bre ba lada uta uthiet ulalong ubat telat umna pa supply show motor kamet jong brio kalong kumno de namar kata kadau baka Surak sisa kalong sisa kata kabonra ya karoy kapar hantam ya kipat ba ng sonsong perhat ngin motor kumno kayo kahat kan kiyo kumno kayo kapat kan kiyo jong gibrio gibisong hagithan kiba ka Surak kasliyo hado kata-kata lalu ikan kani pemban ka jisir jong Surak kanawara susu ya ka jingdok jingkerdo jong gibrio kumno ngin perhat bagi Torres kiriwan sekidik tan kijongi lada Surak kasliyo bon kiba lali akyar kithat panuan sekidik kitong kitay kijongi ngaperkat balaga ngijen dalayo ke Surak ke babah ropaka katlo kathay kijongi kan kiyo hatilyang baro nado kakamay kaci kayo kakot kinong siyong dukan kinong le business kibaper kinong kayi hado Torres kiriwan bat kanlong sisa kajing mentoy kan kiyo kayo kakot ha kaslong kathan ha kidong kithan kijongi hod ngimla bandan bangi bakaladon kajing Syakri kipa kumkasyan ni Syakri nakapor nakamta kipat ba kinonglet kinongwan kijongi kalong sisa kamat kabadon kam bat kasaiton hapo kajing smo hapo kajing perkat kijonga ba kanong kaseng kabasim ya kanong kamat kabakta sisa ya kayak kain lani kabakta sisa ya ka jinglong jingman kaba gilawan nong ba kamdapan semua temat ya ka imang salang nujungi ngitoy ban kersan kom ya kata apa kisim ya kamat kapadai gide baniro ban gide ban ay kakti kaman kakti kadang kakti kersan te kani kalong kasni hakapa kom kaseng ya HNYF kaba layeng akan dikapor ngeliwas ngaw mentah bagilas dang ya kajing nyelang joki ban persay pat ba kabide pat kadika jingsni jong Surak nadu nang tena po mawat terter sadu kini kinlathan kidong kijongi hakaba nyelamat sisa kum kinong lek nongwan entang ki ngasedong ba entang bagi driver bagi laut ya kajingsni jong ke Surak nrei lapisa lalung nadu kinong syong kinong lit kinong wanro kinong syong gali kinong lit kinong wanro manal takadang talong sisa kamat kabang ide bang ay kajing kersan namar ba bale ba ni hadu kan ni ginang jenjar sa hakabide bat kalit kawan namar kajing sniyo pala jong Surak
kuat bubha bu yu tak ya kali kawan bisu jenjar ti mun cong kali mun dele cun stai bisu jenjar bisu sorok kuat kin bun bha kuat ik bha sak kuat mau asnu ni support kata di awal semalam. Surok kepada itu hal yang kot kamai kecil. Seram di mana kamai. Kabiangan yang dawa nomor kelajor palat ni surok. Citom dakai dadi hanuhan rawa. Kelajor palat. Kabai kali lene lak barat hak sor kan no. Kabai kali te ngakan re nomor nak di re. sini ke surah palat jenis time tang syam kali ro la palat ke jingkit umlang kali syubuh ke jing syubuh ni kena hendak sini hantam ka surah kali kami mah ka jing ya jikot jam ni dawa kan ku bisa malang tinggi dan hak kan ya di lama deh te kasim jing mo manlem na basa ya bansiu banyak. Kay kadaw try basa rem kabai kali. Jadi jangan di surok kan? Kata dia mo. Aja kabai ini tang sting kita habis arlai kita. Dan kam ke surok. Pagi sini tidak jenjar pelat kali kawan pertama kapang gitu. Kenapa kali nang ne balat ka du sa silong? Kini kali di semua no. Laispa. 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 Tai laispa ngani saus pak tai. Sejongga kalong bak, kaya kabak di sing mahlang kidawa kalong kabadai palat namar. Ni ki nong jongan dekat dong katai ni semi hantam haunu. Jinglong jingman jongan dekat surok. Kabalas ni palat. Bukati por ni skay bukati ko sno de sno bukati de kayong ayo keren yo kayong kasnyo kay kaset ko de skay kasnyo ko ano bukati. Secara surok lasnu palat ne jenjar nanti men kali nak sa dalur wakia kali jungdu dak la mai kta dia dak long pula del dak kabha surok dak saya kapor apa damen tra bha surok dam nama arkanta cik ilar kita kade kena kenta surok dak lai kenta teng lai kenta teng makia kan kemudian namo senram napukung sene lai kenta tam lai kenta mentas nusrok